Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tattabi sapuluh liyaw marsattabi di tua sahalanya nak ni raja sunna maitulan nama orang. Rajaku raja nami tutu sumurudu burangir nami kutu itu badan mutakas tutumun adong nabuk di konam kutu itu badanmu. Dia nama jadi burangir ku bawa-bawa. Sekaligus berani nama jadi burangir jamita. Mengingat upamana di gadis ni rajai. Namar guar si tiara ni pagodang-godang nyamat ni kumajul upamana baginda sapi di bawasan di bagaso. Dia ina duksalpu. Pinadung di ulu ni ba na upamana di hatan ni si bihu. Daganak ni Rakkaya bona siyan rondaman Sungai Rosan. Rajaku raja nami Beksongono mahami namang dupang usaya putu itu bayan pamanak iraja tuan nama orang. Jadi itu di bagasan ni rohana mi tutulung ni balang iraja pamana numon pamana manarsa. Natujay natujulu entah pinapigalok. Rajaku raja nami ling nasongono mahami. Namun duhunduk upamana tujulong datunduk lang upamana di buong. Dia upamana dilakani upamana yang gikoni kumajolo naman upot kustibiru daga narakaya. Walaman ni pumana ronda Sungai Rosan. Takas tuturi upamani podaan upamana yang gikon di alaman ni ronda Sungai Rosan. Tinggal na terbuti biay upamana di hasyang anon na terturu tupuk na terjoput lagi. Di namar popper ni kumajolo pandokon. Tuk pasang sungun di upamana ilihat tuturas sampai naman jadi pod. Gudung apa nasi ipigilan bang industri ni narabur-bur. Nagin si dok kata dari pui. Dia naman dok hata liru sa denggan na ulang jaro joto dulu ni morani ba. Tibi abiro masong ron nasi namar pinopar sang pinamarangki. Tuk songono maray ni pinaro tujulong mo. Napabuahon. Sarito namar jamita. Biyaon pamana. Yulu balang ni rajay na nung manarsar na tujay na tujulo. At sabi sa upamanon di palago. Pulang upamanon na agwagwan. Sinon ay ginjang. Nasa balik siya niya raja kuraja na midigaris ni raja ida. Dinatobang upamana ronda Sungai Rosan. Dinarosong ono pangalahona. Yang isa pa ano dah. Hiluay ni narumipaju upamana di juluan. Nalilun upamana di panyabunas sang pinalimay pandan. Sang pinasekadar marmayam di saroson nari na mar ale-ale na pandukon. Rajaku raja nami gadis di alus ni gadis ni rajay. Narong pada salimbak kon be. Numon upamana. Alus ni garis ni rajay naman upot kon upamana ang disibis puhara idaganak ni orak kaya bona dungro upamana alus ni garis ni rajay di nagkinati na marbuar si tiara sayang ututuray na tobak po upamana di ronda Sungai Rosan doon hata nasa denggan-denggan na biyaon at sambut doon cara papoda rajaku raja nami nasa job do sa godang niro nasa bandar nasa rota pumana ilaman niron ronda Sungai Rosan numon pumana nasungot hasir di hulbuk sa banambom los tutur sa banimbong los tuginjang nasa jagi do pumana silumon niro numon daraja kuraja nami disambut do cara carupa bore imot catat pamburgo raja kuraja nami tupon pumana disukun do sa pandi alusinak kinani Buk salo si upamana haiban upamana sondia penyambutan di buru satat pamborgo. Ayulak pun upamana sapai. Sangadong ni pabayan na menjadi tanda-tanda. Natanda upamana guru marbagas na meninggal pun upamana bilik podoma. Alhamdulillah di pangalahon ni numon upamana. Ang alus di garis ni rajay di hati-hati. Natarbuti mara upamana menjadi jamitan namin sangapin na menjadi boboram. Tunak iraja si tuan namora. Dapat pamana marsidang di pamana ipatar kulakon. Natarbuti na pamana na.
ada ureo sampai natuk ngeruak benison pero kauda sang api opung do manyampe acudo ko amon upamana idi cumar do muriak pamana tutong na terbuti mah urang do na janggal punya pitkon na terbuti mah akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.